Ngifanye kuyo lento sisaye kuyona. Ngithe mina uzoyidlisa sokhuluma. Angazi ama-TV wala. Kodwa baby, ilobola. Ngithe kuyedlisa sokhuluma. Baby ngibuza ngelobola lelo bukhuluma ngaro Saradeo obakathi uzongilobola. Yonke lento nje ibingamanga nje no auntie wakho lona la unamanga nje. Uanti uthini? No auntie wakho unamanga yazi bengihlalise phansi yazi. Uno Andy. Uno auntie wakhe mara uyangazi mara bengihlalise phansi bekhuluma ngendaba yelobolo. Uanti yakho unemanga. Yeah, unamanga. Ngithanda imali mara imali yami le ngihlala ngimnika yona nje ayikho lento leyo. Ninamanga umndeni wonke yo. Vele imali manje ama-TV imali. Yo babe, vele yazi bengibona ngani mara ifoni yami ne uyayibamba but eyakhe angiyibambi. Mara mina bengi-respecta ngithi hayi vele ifoni yendoda kanjani ayilandelela mara eyami uyayibamba every time ifoni. Wazangidisappointa. Andile ngoyela angitshela kanje namhlanje. Awubuye endlini sokhuluma nto. Hayi it's not all about endlini manje ngingathola lo pregnant ngeke isisu siphuma. Ngeke yenze miscarriage. Awumamele. Ngiyabuza ukuthi angeke ngumame anti uyazi mina ngiyakumamela vele and benguthanda eish wazangidisappointa yo. Usho ukuthini manje? Yo baby bengikuthanda uyazi angazi. Usamthanda? Ngijwayele ngithe ubuye endlini sokhuluma. Wena ubuza. Usamthanda na? Ubuye endlini sokhuluma. Lothando lethu. Wazangidisappointa shame. 3 months pregnant. And wena wangitshela ukuthi wangitshela ukuthi angeke angimithise mara ufuna ukuthi eqasa ngilobole sihlale phansi yo and that side I just shooting a plastic and actually I just shooting a plastic now even that side because that side will pregnant yeah ngoba ngalo ya pregnant mara yo ungafaka lo muntu ongamazi nokumazi loyo azosihlukanisa. In other ways ngathi ungisizile for 2 years ngiku relationship for 2 years ungisizile mara bengeke ngibe kwazi ukuthi angijolela wena but andile why wena wenza kanje ufunani ma-TV but wena why ungijolela ngicela ukubuza khona la ngishotisa khona sithanda sami uside chick ujolela main chick so ngisa wena ajolela wena ujolela main chick with you so mina ngisa chick ne for 2 years side chick okay mamela ufuna ukukhuluma ema-TV yangithi Ngiyabuza ukuthi baby for 2 years ufuna ngizikhulume ema-TV yangithi khuluma mfethu okay ngoba nje yazini mamela andile ne ngoba nje yonke into iphelile ungakhuluma noba yini oyifunayo manje yonke into nje iphelile namhlanje ikhuluma ngisenandaba uyangibhedela yazi